orang akan compare Yeah. kan. Sebab kalau orang dah membesar dengan cendol, ABC Yes. kan. Kalau compare dengan bingsu, Yeah. dari segi harga, dari Yeah. segi presentation, semua dia lain. Yeah. Macam mana you nak manage perception orang? Memang I ada dengar customer cakap in Mandarin, ha, oolong cha saja. So expensive. Oh ada. Okay. Tapi I nak kata, sebab in F&B, kita guna like bahan-bahan yang premium. Mascarpone, pistachio paste, yang ni semua memang sangat-sangat mahal. Dan every year, dia cuba increase price saja. Yelah, I think last year pistachio naik gila kan. Dia punya harga. Yeah. Because of the Dubai pistachio trend, harga naik gila. Then I think kalau kita just make the best product, then when customers see the value in your product, I don't think they mind paying. So you guys memang utamakan quality over macam cost kan? Yes. Sebab I pun jadi customer dulu kan, makan like orang punya dessert. So I memang like tak puas lah kalau I dah bayar macam ni, then quality yang dapat bukan macam ni. Ya, kalau you nak charge, you boleh charge, tapi mesti bagi quality yang same as dia punya harga. Yes, betul.